Dragi poštovani gledalci nezavisne beranske televizije, ako se najčešće poezija, za razliku od svih umetnosti, iz poštovanja govori uspravno i pozdravljam vas i nezavisnu beransku televiziju u emisiji Život na dijelu pričam sebe. A to kazivanje već sa iskrenošću prema kući i gostu i sa malim predahom mogu da pojasnim sa uspomenama koje me vezuju za ovu kuću, za porodicu, za uvaženog gosta Vladimira Milačića. Posjetio sam zavičaj ovde u Hareme, a to je Jesenjinska, gde živjeh nekad kao seljače i gdje se kula s tornjem sredi dika diže z omara sred krstače. Koliko promjena ovde, Bog će znati u životu ružnom, otužnog seljaka. Bezbroj otkrića, promjena svaka, ma svaki korak u stopu mi prati. Eto mi i gitara, pjevaj druže, na kletoj gitari nek ti prsti igraju i kruže, ugušio bi se u dimu i garu, moj poslednji i jedini druže. Sine, ja sam često svedok nečega što se dešavalo i kao tradicija i kao istorija. A što sam baš izabrao ovo mjesto da se družim i da mi je tu gitara? Svjedok mi je ova dunja koju sam ja posadio sa mojim bratom Draškom. Na kraju je on završio kao letač na Jaku 2. To je bio radnički sin, a posle se dofatio literature i tako. A sada što ova dunja? Ja i on smo posadili ovu dunju. I ona svjedoči, eto, koliko sam star i koliko je toga bilo. Ja kažem, ta su vremena zauvijek prošla, ali su zauvijek ostala u meni. I to vrijeme, eto, sačuvala je ovu moju dunju, pa tako ona neka bude svjedok, evo ovo što sam ja sada. To je prošlo, koliko je prošlo kroz ovaj moj kraj. Dunja, početak nje bio je ispred kuće, u ovim harajima mojim. To je bila švajcarska kuća, ali su došli nemani okupatorske sa Ljubom Kokoševićem i ovim sluganima, tako su je zapalili. Odatle nam je bio put mog oca, mog strica, moje majke i porodice do Sutjeske, do Neretve, pa onda i do Golog otoka. Dragi moj brat, a nije valjda da ovaj susret bude samo sjećanje, da nam posla da se prekidamo kad su već voćnjaci u pitanju. Ko zna, napisana je jedna knjiga poezije Mit o trešnji. Vi imate unutrašnji mit o Dunji. Sa Dunjom povezujete mnoge simbole, vaše živote i detinjstva. Ja ne bih želio da vaše uspomene budu samo bolne, da ne dijele potres i previše nostalgije, nego da mnogo detalja, zajednički, drugarski, prijateljski, u ovoj emisiji, poštovani gledalci, Život na dijelu, pričam sebe, gost emisije Vlado Milačić. Dobar dan. Dan, druža. Kako je druža? Dobro ti sreća. Kako je druža? Dobro.
Evo mi ovdje došli za Valavište. Znači ja to ne veliko mi. Ja molim te. Stalno sam ti pjevao pjesmu oj cuvule, cuvule, kad će ti se naći. Daleko bilo. A 2 godine si stariji od mene. Samo 2. Pa ne mari, ništa se to ne vidi. A onda su mi rekli da si išao kod matičara kako hoćeš da se ženiš. Da mi smanji godine. Da ti malo smanji. I ti si me uželio cugula. Ja. Da Da. posjedim sto. Pa evo sam ja došao da malo sidimo i da popričamo. Sad ćemo malo sjednuti. Evo mi ovi moji iz televizije, dragi, kažu, ajde ti uzmi sviralju. I uzeo sam sviralju, baš ću ovdje da zasviraš. A ti ne znaš da sviraš. Jer to mi je najmilija stvar da čujem. To ćeš da čuješ sad. Ajde. Eto Mio, ej cugule. Je to čubanica? Jeste cugule. Izgubila ovcu. Je li vidim? Ja je već vidim. Hvala i vašem muzičkom osjećanju ovih prostora, a pogotovo osvježenju na ovaj dan u emisiji Životno djelo priča sebe. Za gledalce Beranske nezavisne televizije.